A lo largo del año, 7 equipos de Basauri han participado en un programa para fomentar el uso del euskera en el deporte y como colofón se ha organizado este campeonato, en el que también toman parte equipos de otros municipios, como los que acabo de presentar, en los que se ha llevado a cabo este mismo proyecto. 130 niños y niñas y 12 equipos. Se disputará en los campos de arena instalados en el Parque Bizcotzalde, aquí detrás nuestro, en la cancha de baloncesto del Colegio Bizcotzalde, desde las 10 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde. Aitortza publikoa egingo zaie ere, urtean zehar kirolaren bidez euskera sustatzeko erronkari heldu dioten taldeei. Ekitaldi hori egingo da arratsaldeko 7:00 larun batean, eta txapelketaren finala jokatu ondoren. Esan behar dugu bebai, gurekin kontatuko dugu, Iraia Iturregi etorriko da gugaz egoteko, eta agian, eta behar bada, beste sorpresa bat bebai ekingo dugu, aitortza publiko horren ekitaldian egoteko. Esan dudan moduan, Basauritik, Arrobia futbol taldea, Indartzu futbol taldea, Baskonia futbol taldea, Basauri eskubaloi taldea eta Bidebieta eskupilota elkartea egongo dira gugaz. Elkarterritik, Balmaseda futbol taldea eta Sopuerta futbol taldea ere. Ugautik, Ugao futbol taldea, Santurtzitik, Santurtziko saskibaloi taldea, eta Etxibarritik, Kukuiaga eskubaloi taldea, eta Kukuiaga areto futbol taldea egongo dira, asteburu honetan gugaz, eta parte hartzen txapelketa honetan. Azkenean gure aletik, eskarrak ematia Basauriko taldeari, txapelketan antolatzagatik, eta urte guztigaren onzteko, jardun bat izan dezaten, parte hartzaile, elkarte eta lagun guztiak eskerrik asko, eta dira gure umiak, eta hemen gustora pasatzen, espero dugu. Gustora pasatza.